parlok nongpo pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi ponsya karo water supply ngin penpoi ke kebakhoj kebabang bat kebasinyam pun hau number pranyo saunot henriu nyolai pun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi be ise. Namar ka jingbon palat ki nongnya kali arsaka ki bomburom yaki kendon nya kali kum ka jingdon kam ban phong yaki helmet habakinya yaki kali arsaka jongki la ka dai ha surok snong bat kham tam ha ki surok ba ki bor pulet penya kali hanong po kila pelong ya ka jingai jingkai om da ka badan kuna ni penshitom yaki handai da ka jingai sobha da ki helmet ka badan ya ka jingtho will love reboy police ka balalong ru ringkat ka jingai jingkai bat ka sneng ka kraw la pelong ya kani ka awareness program ya kinongnya arsaka bagi dai ban phong ya ki helmet habakinya la pelong hanong po bat ki pai ba nong song kentup di ya ki briu ki banabar ka nong po kila sha pensange bat penyang harut ban ai jing sneng bat ai sobha dak helmet kini kentup ru ya ki khulung khna ki balaya lam dak ki kemi pa ban song kali arsaka klem da pen phong helmet ki long kemi ki long pa ki samla bat ru ki samla dang wan phai na jing seng kani ka awareness program kolong kum sibenta ka jingkan mau ya ka Republic Day bat Meghalaya Day ki pulit penya kali kila pen syairu ya ki pait ba bagi di ban buat renti ya ki kendon ban penukam ya ki helmet arteli ka we yo nongnya bat ka we pat yo bosong hadian bakin like na ka no ka jingja basungsi habaja ki jingja accident. The awareness is on road safety. If you don't wear helmet, you know what is happening, na? It is safety for you. Okay, wear helmet, at least you will not get serious injuries and all. Huh? It is your duty to wear helmet to save yourself, own self. Because you see daily these accidents are going on. Yes or no? So you see now the casualties how. If you wear helmet, at least the seriousness of nature now will be less. But if you don't wear helmet, you will get very serious this thing, na? No. So please, this is my request to all of you to please wear helmet. Okay? So bring the helmets. We'll give some helmets, na? Kani kalau ika awareness nagbenta joki helmet. Te terpan iki pajak berkon. Mag abakinya ika two wheeler lan ika bike bersubha berpenumpang ika helmet. Namar ngimla ai bentip akano kapor ke jaka accident. Berkon ngidon kebayi ngasem abangilik ngilek kebayi ngasem dingi ki apki. Kidang kami nanti berkenaan dengan kerja ketinggian bersih. Akhirnya kisi kampung sini ya kini kami two wheelers bagi penonton jalan
yang kini tetai kalau kebesusi telah ada at least di penerkam ya helmet kalau safety nak bentar jungki dan ini nak kalian ka Riverway Traffic Branch di Kerpan ya berkoi di nongnya ya tuk-tuk itu wheeler makin semua menbuat ya anjung ke traffic rules hingga MBR bak kini mending ya helmet tangannya Kerpan iki bakin semua menburam ya MBR menungkam ya helmet kan sebab kile Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentaki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru ar nyau lai